Technically it's we. We, when we wake up. Next up is daily routine. Yes, guys, we're going to be saying what we do in the morning. Na-eme n'ụtụtụ. Kunye Kulie. So what we do in the morning when we wake up. Okay, Anyị kunye n'ụtụtụ. Anyị ga-ekpe ekpere. Mgbe, mecha. For me, ekene na nnam. And for him, for me, ibosu or iku ọkpọ. Boom. So Ugonna and or ọkpọ. And Anyị ga-asa ahụ. Anyị mecha, anyị ga-eyiri akwa. Bịa rie nri. Bịa gabazie ọrụ or ụlọ akwụkwọ. You know, Anyị kunye n'ụtụtụ. So when I wake up in the morning. So that means, let me repeat that again. Anyị kunye n'ụtụtụ. When I wake up in the morning. Technically it's we. We, when we wake up. Anyị ga-ekpe ekpere. Let me repeat that. Anyị ga-ekpe ekpere. I pray. We pray. We pray. Dun. Okay, so thank you, nah. Thank you. Mgbe anyị mecha, when we finish. Anyị mụa ekene na nnam. So this means I will greet my parents. Ekene na nnam. I'll greet my parents. And for him, he does something completely different. You know what I mean? I'm still working at this, okay? So what'd you do? Ibosu Or iku ọkpọ. yes. So that means when I wake up, I run or I box. Okay. We exercise. We basically. exercise. Oh, we train hard. man, I'm still trying to get there. Okay. Soon come. Not nearly, cannot kill a bed. Nga sahu. So Anyị ga-asa ahụ. What does that mean? We take our bath. Yes. Can't be smelly now. Can't, man. And Anyị mecha, anyị yiri akwa. So when we finish, we put our clothes on. I'm going to repeat that in a word. Okay. Anyị mecha, anyị eyiri akwa. When we finish, we put our clothes on. Quick. Then anyị rie nri. Anyị rie nri ụtụtụ. So we have our breakfasts. Bịa gabazie ọrụ. Guess what am I saying? Bịa gabazie ọrụ. What is it? Then we go to work. Man like. Well, hey, Hey. So that's okay, so anyị gabazie ọrụ. And that's it. That's our daily routine. What's your daily routine? Comment below. Gwen! Yeah.